Ma loa fo wa ulia le nei fo I vai aso fo lona a mtanga lo tātua te nuu. E na ua ma vai atu le whai unga le vai aso e whaamanu ianga wha le nganga o tofu si ai I tātua uma. Au tala fo mai Sāmoa o se mai al wha fonga. Wa tu malo se tasi o tamali o le atunu wai longa lana tautua ia Sāmoa. E le silia ma le fast fulu tausanga. Le tofana mula ulu ngalo mana ne tina ngalo Schmidt te la tu. E na wai au si ai le valu se fuba le fatu sangolona soifua. O ia o se tina mai a fio anga o fonga poa sa fune a sanga malano I Sawai. Fai loe le suisi nio le official panemia ma le kabineta. Le sunga lava I tinga tui le tufunga. Na mula ulu ngalo ma le mana ne tina ngalo Schmidt. Valu su patau sanga le soifua. Mai apio anga o fonga poa, sa pune a sanga, malano I le motu tele I sala fai. E se lia le fast food tau sanga, o ngā lue le tofa na mula ulu, ma fai a onga, pule a onga, ma le tele o tohinga maua lulunga, I to tonu mtanga luenga o a onga, I tonga New Zealand a meise lava, I to tonu le atunuu. O le tofa na mula ulu, o se tasi leo poutu, sa tele lo nsao, I le tuufa tasia, o suinga ma fuafuanga mamau, e pei ono tūla I mai ai nei le Universite Awao, a Sāmoa I papa I ngala ngala. Mana ia amatamea, I le whaawaina, o le aonga whaataitai, a le e kālesia Engelani, le Anglican Church I Malifa. E lewa fwoi tausanga o ngā lue na mula ulu, ma pule o le aonga whaapai aonga I Malifa, ma sa ia ta imo fwoi, I le tele o suinga, I mata upu sa o tawina, ua si itia I le tomai o whai aonga. Sa avea koe oia, ma pule aonga o le aonga wha aitu malo I vai pouli, wha apeai ma whai aonga, I le kolisi o Sāmoa I vai vase. Oia fwoi o se tasi o urua I tamali I o Sāmoa, ua ia au sia, le wha ilonga mawalunga o le master's degree. Sa o tawina na mula ulu, I le kolisi, Alison Matthews Collegiate College I Masterton, ma le kolisi, ale Atmore Teachers Anglican. Na wahau mai na mula ulu mai le Universite o Kilani, ma le whailonga o le Bachelor of Arts I le tausanga tasi waiwa spulu. Peitai na tau lau o le wha moe moe. Ina ua au sia e lea tamali le whailonga mawalunga o le Masters of Arts with Honor mai le Universite a Victoria I Wellington New Zealand. Sa whaawaua na o aonga, mo lona whailonga o le Masters I New Zealand Hawaii ma Italia. E le ngata la ilana tautua, I le ao awina o le whanau male si itia, o le tūlanga tau a onga I tutonu le atunu, ai o namulau ulu foi, sa avea ma resitara, o le whaamasinonga o panua masuafa, mo le silia I le se fulu tausanga, ai le I whaamalolo le taia. Ao avea o ia ma resitara o whaamasinonga, sa filifili ai, o ia masui, o le komisi whaatonu, sa tu whaatasia, teuteunga, lea ua tūlai mai ai, le tūla pono o panua masuafa, o le tausanga e tasiwa fitu. O nisi o na tiute, sa tau ave na mura uru, le au ki ai sui o le vaenga tu maoti, o le mapusanga o ainga, whapea I po I masui au ai, o le so o whaatasi whaaiturangi tamaitai, le Pan Pacific and Southeast Asia Women's Associations Pishua. Sa ia tautua ina foi, le opisa o mawaenga le malo, I lona tofinga, o se tasi o sui whaatonu, o le komiti whaakoi, o le opisa o mawaenga. Mo lana tautua matavela, ua whae e tuai nei ele malo le whailonga tau oloa, o le opisa o polo inga le malo, the Officer of the Order of Samoa Third Class Award, I le tōwhana mulau ulu, alu malemanga, ne tina, ngalo Schmidt. Wa saputu whaasira silanga ntanga ruenga soifua malolo ina de neiva yaso, malawa yaso tanuai, e lapita I aile antino e no fauta leo o mai o le whaamai o le tinky fever, leo o wha o popo fo isi tangata wa fia ma wha mao ni le yaso tanuai e to ono. E wha maumaunga ale soifua malolo ina, o I lanto wa wha mao ni wa fia, na tonga fiti matoi te tea I tua, ai leo iai se tangata tingai na watao fia. E pei on se le fia o fiti ma tonga lea foi wo o atu iai siama o lea wha mai o le fiva pona evi,
o iai inisi ua māleli wai ao Sāmoa ua whaamawina le tuatasi o se alo le tunu ua mau le soifua. O lamta inga masani le ua whaasalalau le tunu i lunga o peng te whailangi o le tio mawhale televise ua una ia fo i alamtanga luengo tinama te maa itai a te nai o nuu maanga fiso tai i ofiso fonu whaavai uma i le tunu e una ia fiu anga mai tu malo e whaama mama te nei vai ngai tautu fuai le namu lea o lo fe avea ia siama o lea whaamai. O se teimi o luma wha watu le asia singa a le minister soi fua maloloina va lasi lua pito whanua ta fitu sele le motu tele i sana awhai va pia foi le fiu anga o whangaloa ma le ainga le tai. E na ua mai ala na asia singa le vai aso taruai na fiu anga o le whanga si umu ma vai maunga. E sana fuanga e fia fausia ni whare mai whai tu malo e fisoasoa ni atua iei tu malo le atunu. E le tūlanga tau soi fua malolo ina ia whaaffaingo fia mō tangata lau tele, ma wawe tali atuai ni tonga fitinga mo i lato i teimea mo mi ai. O i tu malo i na asia le fionga le minister, ma fio anga i olo o i eita alo sanga mol polo kete le miliona Tala, e fia fausia i ni whare mai whai tu malo. Ma o ia fuanga le fionga le minister, e le uloa se teimea whatau na wai. O le aso se fulmariwa le masina fau, le tofa le malu Herman Restliff. E aloa ia ai le avea o ia ma whaamasino le whaamasinonga whai tu maloa taniria ni New Zealand. O ia o se matai mai le afio anga sa whaatoa le whanga, ma le swafa mua au tasi mai le afio anga o pui paa. O le tausanga lua fe se fulma le lua, na vei o ia ma presidente o le asosialo ia le Pasifika. Na ia foi nisi o tō whinga whaataitai, na ianga lue te tono ni sila ma nisi o atano o le Pasifika. E le tausanga lua fese fun maleono na vei o ia malo ia sidia le atano se ia antoa le whātausanga. O le tausanga lua fe lua se fulu na toe taliwa tue i ni usila manga lue ei ni tō whinga maua le lunga i le vahenga lava o whāmasinonga. O tala ia bai Sāmoa le amatanga o le neva yaso whāmanduia tele le tue ngā ruenga o le awhenga eisi o tātua tanu. Fasoi foia.